Emagoro benkia na indo mwanchu murigererio Ndizi TV na bwo bwansugo Gusii ekerokoro kwegena kwane muna kwaberego kogendera kwegokia emirobero yonsi eritko ria rero ekererure rireritko ria Jumapili tariki Ibere cy'omutienyi o gatano na kabere umwaka no w'Ibere na mirongo Ibere na isatu necingak cingia bonekero cyaragire Chinsa Ikomi cyabona mugoroba ekerongo kwarigania SMS Amayia eriongo manyebuna nara yana kwarigania ria senchera ere yobwenge nyero muna semirobero yonsi ya Ndizi TV na bokogenda gotonyora sensemo ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube otonyora wetra Ndizi TV News asomutandao Twitter na bogotwitu wetra @Ndizi TV News eri otogendere gosanga nabo igo kwemanyia amanke eri tariane Everlyne Osero kero tokubwatirana nere Abigail Nyanchama eri okwene kiabuna chibicha neri ogi cyago ikeira asenchira ya bene kabana ncho ikomo Okoene kiwa ase ensemo ya suneka gatiye chisako Ibere echo chiterere tobosombi wa matatu esako ya K-Trans amona ya nyabunwa sako asebono bagote babuna nyabunwa sako nigo bakororokana kuunereria esako ya K-Trans asebote ba K-Trans nigo yaberekego chakiwa asege kabono kuri umwaka w'Ibere na 15 nemo na nigo babwenete kwe walibaga ase ukora emirobero yonsi ekerekorengani nesako ya nyabunwa eyo yabakego chakiwa ase amatukabwangoiga nabono nigo abatineri korwa ase chisake cyo baganirie ogo chamo wechinseme Ibere na kogaya na engane yo gosokungsana no kwabere gokoenekiwa erego ikera okoiwana na korobia obosombi ase nseme ya matatu Samarieta Daniel Mugabe member yesako National Transporters mbia munasibi muna wa Ndizi TV mwachira igotobwa tobokongu ainaina borende sako yaito nebwata chairman na members twachira mutobo bwe sobomo chibe siko sange wetiga ndibwati account stigochi siasi wabegete gochirira matatu tokora gere nse sengenje biasara birense na maguta chirego matwal ko boliga chibe siko sange weketiege account kichiko wego senja account yesako tei yesako ya chile nyeko mnyiku nere bwata account nere bwata progress yesako kuna toko wenda biasara bi karo to beta chigari ga to teto kore services montere banyore mokonda itanyore omenye ni gari anyore kono buruma ga ba kongubo account ni manye twale le jo vision stoko nyura kini to enda ta kumnya ba robado ntoraros go mwalo to bwata sinaim twes to bwata naso buamo toko nyuso mujando yolo Umurai wense Dr. William Samoei Ruto mokonyo ya Rigathi Gachagua mugavana we county ya Nakuru Susan Kihika enigo baba kora abaraibande asogo ikirana umusangirikano wa masabayo wakangambye mono ase kanisa yege Catholic ya St Mary's Molo imeye county ya Nakuru okwana chinga kiecho Ruto nigo agenderete kubaliera abananchi chira chiamagendero ayora achiko ikirana ase serikali ya Kenya kwanza chinga kiara bisibuna umurai wense asanene abeire kago kwanira ensemo yoburemi na utana babeire bakobeka emirobero yogosira abaremi anena sokwena na amoyo aserigori ya insekegima Ruto nigatebona nigo barachikogenderera kwene kyabuna ensemo yoburemi yabeire kego kiniwa aserio gukora omuchando bw'amagori endagira imeyense ya Kenya tulifanya kolabo na county government zote tukasema njia ya kupunguza gharama ya maisha ni kupunguza gharama ya chakula. Njia ya kupunguza gharama ya chakula ni kusaidia wakulima wazalishe chakula zaidi. Na ndio tukaweka pesa ya serikali kwa mbolea. Mimi nafurahi ya kwamba tumepatiana kupitia kwa hiyo mpango kwa wakulima. Tumewezesha wakulima na tumepunguza gharama kutoka 6,000 7,000 ya mwaka uliopita. Mwaka huu imekuja 3,500 na ninapanga mwaka inayokuja nataka nione vile inaweza kuteremuka hata zaidi. Hapa Nakuru ni county ya wakulima. It is the third agricultural county, especially kwa kuzalisha chakula
katika taifa letu la Kenya. Mimi nataka niwaulize wakulima wa Nakuru, na nataka wanisikize vizuri. Bado mapato yetu ya shambani iko chini. Bado wengi wa wakulima wanapata gunia 10, gunia 15. Tunataka kwa mapenzi ya Mungu next year tufikishe magunia 25, magunia 30 kwa ekari moja. Gukwana somo sangirekano yo nigo mugavana we county ya Nakuru Susan Kihika abagakwira chinga kibene na wakambia muno gochiase omurai wense Dr. William Samuel Ruto asogosira okwabeire gakwena na gochiase amagendro ye county ya Nakuru. Susan igo abakago kwanira igoro emebasukano ye gosomo basukano we para oyobetko korekana asensemo ya Londian na kurwengora gochiase chia matechire chia bete chiko basiria abamwabo askiriagania emeroberio goika ase eabisiaye ananasi bali babete bagosire magima bokorwa ase county ya Nakuru eryo koine kiabuna eabisiaye yabeire kegotenenera emeroberio yokobaenia bali babete bagosiria amagima nigane nabeire gagosingirera otabune serikali nebwente kobeka emeroberio isaine yogosira magendero ase chinsemo au imense ya Kenya. Your Excellency, hapa Molo tuna hii Molo Sub County Hospital yenye imekuwa ikijengwa lakini imekaa kiasi. Na kitatiguo. Na sasa Your Excellency, najua kazi ya hospitali ni ya county. Lakini mimi na wewe tuko na agreement ketu kidogo. Mimi nijenge na wewe unisaidie kuequip. Nataka nifanye hivyo haraka sana katika outpatient ya hii Molo Hospital. Katika Molo sasa tuko na municipality ya Molo. Tumeweka pesa so that we can make the municipality, we can actually kwanza tumetuma board ya hiyo municipality kwa county assembly na nimeona my MCAs hapa na wamesema wanaangalia so wapitishe hiyo board. Sasa tuko na hiyo pesa so that tuweze kupanga Molo in a better way. I think planning ya Molo iko chini kiasi. Kwanza niseme pole sana for any family members wenye walikuwa kwa ile ajali yenye ilipatikana pale Londiani Junction. Najua watu wengi sana wetu kutoka Kamara, kutoka upande wa Molo pia, some of them were caught up in that. So for those families, na kama tulisema waletwe kwa hospitali yetu, nyinyi kama watu wa Molo, thank you very much, because we have been able kutumia hospitali ya Molo plus PGH. Nakuru I think tulikuwa na about 12. Na kama kuna familia ya Nakuru County yenye ilikuwa kwa hiyo ajali na ningetaka ofisi yangu ijue so that tugaramie all the expenses. Ekiombe kia ushiriki wema kubwatirana nekiombe kyobokoreri bw'abanyanyimbo National Police Service NPS nigo bachakire omuroberio bwogosimeka emeteo yomanyikanite na tree restoration unenchira yamo yokorenda amazingira imeyense ya Kenya nigo omuroberio yo obakogo gochakiwa bene no murugi bwo Prime Cabinet Secretary Tesi Musalia ase eskuru ya maigerio y'abanyanyimbo ya Kiganjo imeye county ya Nyeri ase Tesi abaga kugania abanyanyimbo kweru asogosimeka emete asobonge munenchira yemo yokorenda amazingira na otabune mete nigo ebwate engencho osingencho chinyinge ase obugima bw'abananchi nigo boigo aganirie abantu babwato borema kubwatiraniwa ase omuroberio yo. The earth's resources are being consumed faster than we can sustain them. The trees that make paper, houses, our furniture, the water we drink, and the natural metals and compounds that create the things we use for living are examples of Earth's resources we use every day. An important part of going green is conserving the resources we consume. Hence, the need to plant more trees, just as one of the ways to conserve our environment. As we strive towards conservation of our environment, we should not forget or sideline a very important group of people living amongst us, persons living with disability. They are a vulnerable part of our society, and when resources are strained, they bear the bigger part of the negative effects of that change. It is in this regard that we have to involve them in efforts to preserve our environment and
I am happy to note that Ushiriki Wema has demonstrated this today in partnership with the National Police Service by ensuring our brothers and sisters who are visually impaired have been co-opted in Abara ikorwa senseme kwa mereria serikali ya Azimio la Umoja One Kenya ningo bagendrete komochia serikali ya Kenya kwanza aso komenta amagorie binto kubwatkana no komentwa kwebango okwana ime ya Kitale ime county ya Trans Nzoia ningo yokabeire omowaziri o devolution Eugene Wamalwa abereka otauna egetamkere kyo tikeri ekiya ase anena rokanire komochia abachumbe abo babete bawetia lichiko riechibesa Chinga kiecho ningo mochumbe osabot Kaleba Misi nerabeirega komochia omurobero bwa serikali bwobwagachi bw'ekinyumba aserigorirense affordable housing asekeria tairemna omurobero yotogo chiago konya abakenya na nene kuboria serikali kwenekia buna nkoligereria emirobere yera bege kubokia uchumi ense ya Kenya. Sisi ndio tunapigania wanyonge. Lakini watu wa Kenya kwisha hawa ndio wamemaliza nyinyi. Huyu wa Endebes alipiga yes. Robert Pokose. Na tena ndiye alikuwa prefect wa wasaliti. Simuliona ndiye anasimamia hiyo kura? Mnasema Pokose aende wapi? Nyumbani. Aende nyumbani, si ndio? Na yeye akienda nyumbani tunataka huyu wa kwanza pia, huyu Ferdinand Wanyonyi aende wapi? Nyumbani. Wasaliti wa Trans Nzoia wawili waende wapi? Nyumbani. And we want to call on all progressive forces, including the Law Society of Kenya, civil society, wale wote wamepeleka petitions kotini. Tunasema aluta continua, the struggle continues. Tumesema tunaenda kuanzisha maandamano tarehe 7. Mko tayari jamani? Msifikirie tunapiga no ati tumezoea tu kupinga serikali. We are not fools. Hii serikali imekuja kudanganya wananchi ya kwamba wanachukua pesa, wanakata mshahara, wajengee manyumba. Kuna mtu anahitaji nyumba hapa? Si mko na nyumba? Ile ambayo mnahitaji ni njaa, chakula. Ukitembea kila mahali unauliza nani alipigia huyu kura, hakuna mtu anasema. Nani alipigia huyu, hakuna mtu anasema. Haya, wale walimpigia wanalia. Togotigana nayo nigo mobunge Laikipia East Mwangi Kiunjuri aberega kumochia baraikorwa ase obumo bwa Azimio la Umoja One Kenya anene ase ogokana richi korinyare chibesa gose finance bill Kiunjuri nigatebire na enseme yo nigo yabwenete korigia enchira yechibesa chiratoke asokoroberia amagendre mense ya Kenya nabo igogwa kana amadeni ayo ense ya Kenya bwate okwana somo sangrekano bwobwamo asensemo ya Nyuki kaunti ya Laikipia ni garuro koboria gochiase omrengo wa Azimio kwaena na chinga kinyororo ase serikali erigo ikirania emiroberio yoko imokia uchumi ense ya Kenya iguru. You cannot come in to blame the government and yet you're not giving us an alternative. All what you're asking as a new leadership and their leader Raila Odinga is that come with your financial bill, an alternative of what we will take what in the house. And then tell Kenyans, this is the way I would collect taxes, this is the way I would manage the government. Are you telling Kenyans that your proposal, your alternative to decreasing taxation, your alternative is maandamano that will bring more money to the people of Kenya? Is that your alternative bill? Kenyans are no longer available. Omobunge bwebunge ya Kaviani Robert Mbui niga mochirie serikali asekeria gotayona no kogenda mamincha nerichi korie kigambiro aya magega ye kigambiro gotenenia oweti wa we finance bill asenonya na batebire buna magega ye getambukire kyo weti wanigo serikali egendrete koraria okomentwa kwa magori yebinto anene ase rigori ya mafuta asekeria atebire buna kyo nigo getali ekiorokererio kerekia nabona nigaganiria serikali kwene kiabuna nko irere ngora eriyo kuganya okona chakwa bene korwase kigambiro. Watu wa Gusii asanteni sana kwa kuchagua huyo shupavu, hiyo shujaa. Ameenda kotini
amesema hiyo mambo ya Finance Act 2023 isimamishwe. Na koti imeamua ifanye nini? Even after the court kuamua isimamishwe, EPRA wale wamesimamia mafuta wametangaza 16% VAT. Juzi mumeona mswada umeletwa bunge, Wakenya wakaulizwa wakasema wameukataa. 93% ya Kenyans wakasema no. Alafu ulipokuja bunge ati wabunge wanapitisha. Sasa mimi najiuliza wale wabunge wako bunge la taifa la Kenya Nekero ya rokanire na abanta banke ngo bagwendre bagendrete wetera chingak chingongu anina sogo chandwa ne mechando yobonko nigaba watani be dini yege Catholic korwa se county ya Embu berure asogo konya korwa ne mechande yobonko ase abanto wetera emesangire kano yokorwa bosemia egatiemero berio endemenge okwana chingaki echoni go omo bishop we kanisa ya Catholic Paul Kariuki abereka watabna omroberio yono gokonya mono asogokeania ebikole byo kwerusia obomoyo anene ase egati yabo bisa boborendi nigo yatebekanire bunaba obusa boborendi abange nigo bawetera chingongu ase mirimo yabo koirera barabwo konyorwa n'emechando yobongo eyo kubairera abange kwerusia obomoyo. Ni vizuri sana tuangalie pia maafisa wetu wanafanya kazi kwa hali ngumu. Kwa hivyo ni vizuri muda kwa muda tuwe na workshops, seminars na guidance and counseling and even maybe psychiatrist kuweza kuwasaidia wale maafisa. Tusingojee pengine tukaanza kuwaraumu ule maafisa alitumia bunduki vibaya na pengine alikuwa amesongwa na mawazo. Jambo hilo lingine pia ni watu wa familia kuwaweza kuwashikilia. Wakati mwingine wale wanasongwa na mawazo, familia tuwashikilie vizuri, pengine tunawaraumu. Initially kwa kimombo tulikuwa na ile kitu inaitwa silo mentality, kila mtu alikuwa anafanya kazi peke yake, lakini vile sasa tumeleta watu pamoja, kamati ni pamoja, kamati ya mipango tuko pamoja, kwa hivyo inafanya tunakuwa pamoja sisi wote, alafu tunakuja tunaomba pamoja. Baada ya hiyo hata kama ni ile chakula itatolewa tunagawanya, tunapeleka, tunaenda kule kwa kama ni children's homes tunaenda pamoja, na hiyo inafanya tunakuwa na umoja, inafanya tunakuwa na ile tuna break ile inaitwa the silo mentality, so that sisi wote tunakuwa ni ndugu na tunavuta kuelekea. Amara ikorwa se county ya Turkana nigo bagi keire obosaga ni obogendrete koeneki wa asensemeyo anene ase parenene ya lodwa kitale ubweira banke gosiria amagima abo bakora wono mugavana we county ya Turkana Jeremiah Lomurukai nigo atebire buna ngo ikababeke merobere saine yo koeneki abuna obosaga ni obo obwabeire bokoera yamagega yo mo bisoyo mo boborendi abo itwa kitariki 29 cy'umuti yenyi oeta ase nonyana bo bagendrete gukora obutukibwe mekegima eryo kumanyana ki omobiso yo abetega ko irwa chinga kitamukiro bya bene bgendrete kobekwa ase okurwania obosagani obwo ku Grace Turkana na hata baada ya kuachilia wa Grace ni kuoa watu na kupiga risasi ya abiria wanaosafiri wenye hawana neno. Na tulisema tena siku ile hawa wale wanaishi game, wale wanaua askari, wale wanaua watoto, wale wanaua akina mama, wale wanaua wafanyikazi wa kaunti ya Turkana. Tunapatia chini ya siku 7 watoke katika eneo la Turkana Claim Reserve. Tunakataa hao watu hata sio tunawapatia 24 hours. Tunawapatia 24 hours. Watoa ng'ombe yao huko, kama hatatoa sisi tutakuja kutoa kwa lazima. Horoboti horubona korwa se county ya Turkana na rogotoreta omoerio bwa Amayia Chinsa Ikomi asenchera ere yobenge korende inyora ayo munaenda manke ntogendrete go kwariganiria ayora chikonyora senchera yobwekiranuge koraga enseyemo na boigo Chinsa isato narare twasore nere Josephat Amisi ono mancho muri gendra kubwati emeroberi yonsi ya Ndizi TV asensemo ya Facebook na bakogendra gotonyora wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News asumutandao Twitter na bote Twitter
@Ndizi TV News erio togendre gusanga amangereterane Everlyne Osero ekero twagwatirananere Abigail Nyanchama erio koine kiabuna chibicha nerio gichia weikeire asenchira yabene kurendo mwancho murire ribuna botamberi tkoria Jumapili asege kagetari getambe ko rubono umurobere bwe misa Jumapili gogochira ore asore bunokoretwa na Joseph Mokogoti ekero bono agomanyiwa buna abageni baye babere bawe kase studio wega ono mwancho muri eto basaguskare ikaranso ike erio obego konyora amaseni kuraso umurobere bwe misa Jumapili kukukanelia oborigereri borobya nabo igo emagoroba irento yereru. Ndizi TV, ubwansu bw'omu Gusii.